ji Bakurê Kurdistanê bi rêya Skype parêzer Maslûm Dîn ji parêzerên rêber Apo beşdarî bultena me dibe. Birêz Mazlûm dema te baş be xwe sêzdê mehê dadgeriyê ji we re ragihand ku cezayê nû yê dîsîplînî li cî rêber Abdullah Öcalan û girtiyên din ên Îmraliye hatiye ferskirin. Gelo em bêjin armanca serekeya dewleta Tirk ji sepanina cezayên dîsîplînê çi ye? Tu me re parve bikî kerem bike. بگومان جزای دسیپلین وقت هنجت یعنی اف تجریتا هی یا به حقوقی دروی مروباهیه دخوازم وقت هنجت دست نشان بکن به ریابان جزای دسیپلینه لی بگومان اف جزای دسیپلینه نلگور پیمانه مافی مروبا و هم بیجن پیوانه مافی مروباهیه ناونه تبینه لی بله نلگور زاگونه ترکی نجی یعنی اری راستوان جزای ددن وەک هەنجەت دخوازن دەست نیشان بکەن پێشیاوێژیش بە ساڵای بە هەنجەتا کەشتی خراپەیە ڕەوشە هەوایی نەباشە داهات ئاسانکردن هەفدیتنێ ماڵباتێ و یەک پارێزەرە پشتی ڕەوشە ئاوارتە 2016 verde پرانی پێ هەنجەتێ دەست نیشان بکەن جەزای دیسیپلینە لێبەلێ جەزای دیسیپلینە چییە سەدەم چییە چ سەدەمەوە ئەم جەزا هاتیە بڕین بێناژمەرە ناڕاگەین يعني امسري جلدن يعني وقت بارزر بريز وجلان لبرق قانون زاغون تركي بيوسته افريان بين داين يعني لبل ابدا قازي ماجي تنرات كرن ام نظام چه هنجت اف جزای ديسيبلين تن داين پشتی بسالا ام بيجن بواجو دادگاه نامتبی دادگاه مافی بروایا اوروبا هنجتا و جزای ديسيبلين امهين بون چه بو به هنجتا ام بيجن ولتابتن يفان جزايا دبرن لبلي اف هنجت جي ندجي ده يعني شو سي بي تي جي برينها زيارت كربو دي رابورا خود وشان تباها 2020 ده دوی رابورا خود سي بي تي بخوجي دبجه ده اف هنجت گودستشان دگرنيه و اجبوي وك امبيجن شوي اصلا كنا هبديتنا مالبات اف جزايا ديسيبلينتين داي لبلي اف هنجت وان جزايا ديسيبلينه نه پی باوری پی نه هنه کی قابینه يعني بله اگر ام بحث بکن سپاندنا جزاین دسپلینه لدو هف دملی زاگونی ده حیات چند جزایان دکارو ورا سپاندن بله بگومان لگور وقت ما قلت لگور پیمان ما في مروباينا ونتبيش لگور زاگون ترکیشی جزای دسپلینه نکارن لپیه بده يعني يعني وقاسي امبيجن شوي ما في تلفونتنا هبديتنا بارزرا تواهيت قد فكرن كسك دزندان ده همه ما فيوي راغهاندنه تكليا وي دربه بتواهي نكارن خود بكت امنا غور پیمانه ما في مروباي يعني اگر سوجه کی ديسيبلين شوي روشه کوسارنينه يعني د گراوا امرال ده ابو افنجت دست نشان کن دربه قانونينه لبله اگر سوجه کی ديسيبلين هبشي نکارن لپای هف وان جزایا ببرن و تکلیا گرتی و بدر وره تواهی و قد کرد يعني اگر مثلا ما في وی تلفن ما في امبیشن وی به هدیتنا پارزرا ما في وی هدیتنا مالبات تواهی هاتنا قد کرد و دیسا ما في وی بریانا ما امبیشن بدر وره تکلی داین تواهی هاتنا قد کرد اف لگور امبیشن پیمان ما في مروبای نام نتوی لگور قرال ماندلا یه نتوی یکبوی الجور امبيجن پیمان یه کنسیه اروپا درباره گرتیگاه ده اب همه تنبر فکرن بیاوی بله نگاره کسی که تکلیاوی درباره توایی خود که لبره ایرو برز اجران و هر سیگرتی دیل گراوا ایمرانی افسو یک مهم تکلیاوا درباره توایی هاتی خود کرن يعني ام کارون بیجن دگراوا ایمرانی ده هاتنا وندار کرن يعني بله ام بیشن اف سیویک مهن تا آگاهیج وان گرتیان تایبت ربر عبدالله اوجلان نایه گرتن و اف یک جیبن پیکرنا ما فی مروفایه گلو چما بیدنگی کل همبر وی هیه تایبت گود ملی زاگونی ده دولت تاترک بویه که تواهی زاگونان بن پیدکه بله بگومان جالیه پرگاله و یعنی آلیه ام بیشن حقوقها هی ده خدمتا رهبریا هي يعني يا دستگاه AKP MHP جبروي حقوق تنه دما مجار برزو جلان گرتیگاه این رالی به شو حقوق نایجه لبله ام
امکان به بجن پیمان یعنی سازی نامنتوی جل هم بر به حقوقی هم بر به بن فکرنا ما فیمرو اوجی بدن دمینن اوجی اینکه نوا هفکاری دنه به پلیتیکای تجدید ده yani çima em vê dibêjin ev 12 salin serlêdaneke me dadgeha mafê mirova Ewropa de heye pêşiya wê heye lê ev 12 salin biryarekê nade dîse her tim em CPT serlêdanê me çê dibin ziyaretê me çê dibin ji bo astenkirina vê îşkenceya heyî lê belê ew jî dem em bêjin wek me got ziyaretê xwe kirin encama wan ziyaretê xwe de rapor weşan û wa raporê xwe de pêşniyar ne di cî de dike dibêje yani dibe ev tecî وقت دبی اشکنجه بنافت که دبی نای قبول کردن پیوسته پیش حفظیتنا بیبکرن یا مالبات و پارسرا لیبله با پیشنیارا دولت ترک نای نجار بردامای پیوسته هلوست بینشاندن لیب تنه بوا پیشنیارا سنور دمینه. بله برز مظلوم اگر ام بین سر مافی هیویه مافی گرتیه پشتی 24-5 سالان گو گرتیگه دبه جاره کدن وره برانبر دادگه و دادگه کدن جیره وره الدارخستن او جی زباورم جرد بیجن مافی هیویه جبو چه اویه کجبوره بر عبدالله اوجالان ندار باستار گو 25 سالن دبن تجریده که گرانده بله اف مافی مهیویه گو تناف کرن اساس انجام سرلیدان همه دادگاه مافی مروفا اوروپا ده بریارک هاتاین ده سالا 2014 ده آدارا 2014 ده بریارک هاتاین وقت هنکی از ببیر بخم روشا ترکی سال 1999 ده ما برزو جلان به قومپلو نامنتوی دیل هاتا گرتن وانی ترکی ویدمین گرزاگون ترکی تکس حياة ضوئية عمري خد زندان ده ندما ام بيجن كسي قرتي يه سياسي كردين سياسي يه إدام خارجي ده 20 سالات ده قرتي جدا دراسان ده انجام ده هاتن بردان بله قانون تروری هاتون درخستن سال نوتی ده ام بيجن ده نوت دو ده هاتبو گران کرن گوتون كسي محبت بو حياة 3 سالي و رازيان جسو 6 سالا لیبله ام بيجن مريت ده کسی که 20 سال زیادتر زندان دما بود تنبو یعنی هر تم عفو دهاتن درخستن روشکه و صاحبو بله پشتی نوتونه ها جبر روشا برزو جلان جبوگو آزاد نبه پیشاوی آزادیه بگردن قانون زاغون هاتن گوهتن گوتن کسی گو ام بیجن محبتا گرانکری بخوی جزای سیاسی حیا داوی همری خوبه زندان درمینه شخواه اف جبوی جاره اکمیش بوی برزو جلان درخستن و جبوی ویناکی پیکانی انجام ده مسئله دادگاه مافی مروفا اوروپا ده مگو اف جزا در به مروفایه خالا اشکنجه به فکر که و اف بریار شخواه ام پشتراست کرن دادگاه و 2014 ده اف بریار ده گوت تنکاره کسی که حیا داوی عمری تبیجه حیا داوی عمری خود زندان دمینه پشتی دمکی اف دمجی چخاصن میناکات ده هن ولاتا 12 سالن هن ولاتا 16 سالن هن ولاتا 20-25 سالن به هر زده 25 پشتی 25 سالان بنابر پیوسته برچاو را در باز که روشاوی ناکه یعنی روشاوی زندان دماین نماینه برچاو را در باز که لیبل حیا ایرو ترکی و زاگونا خوشی yani ve biryarê nayêje yani pêwîst ji bo ku ev biryar bêje pêwîst e zagon bêne guhertin ji ber ku ev bin pêkirin di encama zagonekê de ev pêk hatiye lê belê dewleta Tirk heya niha ti gav nabêtin ev neh sal zêdetir derbas bû ser bê biryarê de heya niha ti gavê nabêje yani ji bo ku pêkanîna vê biryarê ti gavê nabêje û یه برپرسیار جی یه گو پیکانی نوی بریاری برپرسیار جی کنسیل اروپا کمیته وزیرایه یعنی مکانیزمای سیاسی نه اساسی اف جی تشتت که سر ملی خو پیک ناینن یعنی جو گو دولت اتک بریاری بینجا ام بیژن هنکی برپرسیاری خو جو گو پیوست بینجا لبله حیائی رو تگام نابت نبان کمیته وزیرایا گریدای کنسیل اروپا جی ام بیژن تگاوی برچاو نابت بله گلک سپاس پارێزەر مازلوم دین ji Bakurê Kurdistan tu beşdarê bultena me bû gelek spas ji bo beşdarbûna te.